RUNMAWI clear to te Inziahsiak si bai vekole tuna chuan RUNMAWI mizo Thawnthu Inziahsiak kan top 20 te mi panga atopernan an self introduction an experience tele an Kamchhuak kan clear ho dona chumi ma chuan kan show chhuah na min sponsor tu te Art and Culture Department le LIC's Premium Point Office Lalboya Shopping Complex shop number D6 Zarkot Aizola hian LIC policy chi shang te motor insurance te building insurance te osam takin ati the JNR business te hian fruit beer le anthur wholesale, movie production le music video, event management, agriculture products, talent management te an barpui thei renge. Serial number zale somruk pakhat, Dalushar Brigade, Ziak 2, Tilal Chhuah Zemabok South, Aizol. Hello, si bai vekule, amasain mizoten kan mamotak lem chan Thawnthu Inziahsiak na RUNMAWI Epstein and boss ay hilong katile kathuziak Dalusai Brigade top 20 atil veti kafiatin zole ni kaming chu tilal suang liana ani kapaming hi punkar ni in kanu hi niar thangi ani tui sang ral lammi leng khwa pianga seilian kani tuna chuan kanu puisi lal lupui le katule fatene Zemabok Sauta in le lo nein kan ko save me kani kum sanga chukwa somre le panga khan sinot missionary lutin ramthar lama rong kan bola ramthara ka rong bol chung hian sikul lama ka bera headmaster na ka thok thina ka hun top lama kum ruk chung sinot office aizola omin sinot mission department na supervisor of school na ka thoka kum sang ni le som ni pali kum tir lam khan kan na tan ka chol ve ta ni general ma chon MA B.Ed ka zowa ka master degree la na hi English literature ani Mizoram po na kum som thum chuang set kan mo bangin ka tuyangin thu le la lama ka in mang lei thei lova rem chang ka ni chuna piang ro chu ka mang tang kai ram china enge mo chu ka jiak ve no la essay hi zale somli zet kalo jiak ve der maya essay Inziahsiak na pokatel zawaloman pokadong ve thin hlafil poetry kan ti hi mizovin somthum le pali ka jiaka English in panga ka jiaka English poem hi mizo tong le lin som kanai pokani lekabu po paruk lai chu kalo jiak ve dera tuna hian ziamek la chualo engmasat kanai pokani lemchan Thawnthu short play hi nau pangte kani lai pol riat ka zir lai tanga ziak chan kani pol riat ka zir lai high school kan zir lai hian kan chhuah young drama association kan dina kein kan drama chan tur Thawnthu ka ziaka zan ol kan nei piang in kan zir tluta kan veng chunga ram tui lei lo le tran pui ngai te tran pui na turatana sum tu nan ticket te zuarin lem chan hi kan entira mi pui te pon amin lut sak ve viu mai thin ani Mizoram pum ho pa lem chan Thawnthu ka ziana masaber chu sang ka jakwa somre le pali khani kan Thawnthu ka ji amasak ber chu ti thei zong za pui su ti ani kum sang khat jakwa somre pali khan tan phila ka thien te nen All India Radio Aizola kan thuna thalai te huna ti so ve thin ani tuna chuan mizo te internet khovela kan lo cheng ve ta khovel tu vera dak chuakin khovel dang kan mu te ta chutiang pokin khovel point mizo te le mizoram hi minran mu te ta ni khovel mu te tura kan intarlan na man ro poi mo tak chu YouTube le social media rang te hi ani ta chumi tan chuan drama script le movie script kan tiang script tha hi poi mo le kanin pho chu dan dik chuan khovel in min hriat dan le min mu dan adik dona ka Thawnthu Dalusai Brigade po hi chuteng ril ruwa movie script zia dan zul zia ka zia kani chuan Dalusai Brigade Thawnthu hi indo Thawnthu hlui han thar tholena satli ani lova khovel mit mo mizo tlangwal te ral hra zia le hoi sen zia
phau chaw na Thawnthu ani budget pa ngai deuh manga siam mani chuan world class movie siam theine tur ni kanga ya a script po hi chu tiang standard a buat sai ani nge a movie genre chuan action movies kan ti zinga mi turang hi aniang a Thawnthu chiar tu tan le movie siam nana mang tu te tan mal som lo ni se ti le a movie and tu te tan mizo na tlak te mel tu taka an mu the na man ruwa lo ni se ti hi ka du tu sam ani e alo me Serial number Zale Somni Pakwa, The Age of 17, Njadi, MS Dongsangi, Model Veng Aizol. Inziahsiak tibay ule, Kamchhuak Njadi MS Dongsangi ania, kumsompalia upani in Model Veng Aizol laban kusamek ani. Kumsompahimilik kani achang khan, Thawnthu le poetry hi ka ziak chaw jana, masanga kan pi le pute tunchin an soy le ziak te hi, ngay nung ka tichin le. Skula po yan, ka subject ngay na terzo mizaw hi ani hege. Kung sumpahni ka ni khan, mga itun tuziahaw hi ka ngay tlatsaw jana, hemi ka ngay tlak jang at siya yan ani, kay mga ina tun tuziak ka dutsaw jan tabni. Ni aliam zela, ziya ka ngay na azwal zela, katsung tele ka chantan min tuipuy na le, min fuy na o ka kasyat yan tunzom zel tsak na min pea. Ani abang chaw po hian kathil tumahian din ngetlat katumani. RUNMAWI TV PRODUCTION din hena po he Thawnthu zia na opportunity chatak minpek abang hian longthu ka sai boke. Ato berta na ka soidu chu. Engmi po nila eng chung kwa changpun rontor chuakin eng na po thokla. Soisia tu chale husi tu te chu an omring don. Ase hi ani poi mo ber chu an ngai dan che khan ihudna ashil fe in ati chiang law. Midang ngay dan si ay nang mali nang main ngay dang ka aluzok. Ihlut na te, italente le idang lambig na te hi, midang te fag ng mga te chi an nilaw. Tsuvangin, midang tusoy awangin itag zong te, iduzong te le, itan tindik tak soy twa shelaw la. An tusoy awangin, inun le, ini na ti chesuang te. Vultwag zela, nang mali nang main fuizwa zelin, patian hena chung chay la, an nituan apuy don si tia. Lukhong naya Poisakol na Himber LIC of India KH Lalwin Kima Chief Life Insurance Advisor LIC nena isungte ron kholve ro le nikata cheng somthum le pathum da in ishing nun nom na in siam ro le shechang du tan KH Lalwin Kima Chief Life Insurance Advisor LIC nena LIC policy alak thei reng boke a phone number 9436146427 7005915373 ya engtiklai po in abyak thei renge JNR Business Chuan Business Chishang Shang Kopin Construction Lamte Food Beverage Anthule Fruit Beer Te Movie Le Music Video Production Te Agriculture Products Te Event Management Le Talent Management Lampang Te Aboy Pui Theye Shetiang Du Tan 8794 136 825 Le 9862 898 829 na Te Azo Fiat Thei Renge Serial number Zanile Pariat, Vokro Pa Ziaktu Jacob Rohluzwala, Lungpui Zol, Lunglei. Kamchhuak Jacob Rohluzwala ani a kumsom nile pahnia upa kani. Kapa mingchulal zomliana ani a. Kanu mingchulal rintiki ani. Kan unaw hi pathum kan ni a mipa lir. Ke hi upaber ni in kanaw siap mipa hian in mimbaural santo a. Kan sungkwa hi member paruk ni in Lungpui Zol Lunglei chhuah kan ni. Tuna hian Mizoram University nuaya Mizo Department a second semester ka sir meka. Tuna tak phei hi chuanin I boys hostel mom ranga ka omme an experience an ti hian thuziak lama ani kan ring thangota. Ka sikul kal hunchung tamzok hi Jawar Nevada Vidilaya JNV ka kal thina. Central Sarkar nuaya ni wang hianin Inziahsiak na sang te hi atama zaya ni emo sport le drama te tin writing competition le painting le drawing te po ni se atam maya du tel thei lam ni lovin khatinga kha chuanin zirlai zongzong kan participate trina loman te po hi kal lave thowa maro chu soitham hi
kala ngai lo lo man hi lunglei government college hi chu ka kala thuziak lama bok han nu le taila magazine mi tur hi prose ni mo poetry ni mo ka siak zia hi chu ka siak ve a competition pa ngai anga ero hi chuanin katel ve takna ma ro chu position ni na hi ero chu kala ngai lo thung ti chuan lekhabu hi aming in pakhat ka ti chuak ve to chu mi ma chuanin pakhat dang tho hi ka siam ani chu ama ro chu publish a lawa tikhan lekhabu thelep do ani ta copy thum chaw siam ta chu tikhan kan kolbo ani mai ta chu tinga lekhabu han ti tham po ni lo ama ro chu lekhabu pa ngai tak puitling hi nikum sang ni le som ni le pali april tha khan novel lengi in leng tikha ka ti chuak ve gilzom offset kan chuttira anei tu pa pu alel ronan min publish sak ani kamchhuak han ti hianin veizong kha inron ti deuh mai ta ve thu le la mizo la ka ni boka thu le la hi ka tuina lam le nge karil ru ka man na lam ani ta a thiar ani mo zia po ni ta se thu le la hianin critical writing le creative writing ta creative writing hi keima line lam ani han ti taila ti chuan chumi creative writing lama chuan thu le hla chuan poetry oma drama ta prose ta chung pathuma po chuanin prose hi keima tuizong le ngai nat zong ani le ta prose chu mun hnia han thren hrang le taila essay le thawnthu di in thawnthu chuanin short story le novel khalo huam ti le ta bogila essay le as a whole asoi chuan pumpui han bebo han soi chuanin essay le thawnthu novel hi kangai na kangai sang tina ani deuh ber mai ome essay bi ka hianin ka chiar tunlai han soi daila lal hruai tlawng chong te le evan ro chana thuziak te hi ka chiar tama kangai na subjective essay ani don chuanin lal hruai tlawng chong te ni ta se objective essay ni don chuanin evan ro chana ni ta se ani hi thuziak hi informative thei beng var thlak thei chumi chuanin amaro chu essay jek tu zong zong hin an tha veka angai nom vek bowa du ka du zong kha ani mai ta essay hol anga han soi le phei chuanin vanei tlonga hi ka du ber angem te chu ka tia anni pani ba ka hian chu essay chin khalo ni le taphot se ti chuanin thawnthu novel lama ero hi chuan genre pani an soi daila social reform le romance hi kalau chiar tam ni in gain ria ka chiar tam na chong ka ngai na ti na te po anianga social reform lama chuan sab le khabui ka chiar tam vak lo hrim ke ma hian mi so zel han soi taila social reform lama chuanin lalram moi ngin te thuziak hi ka ngai na ti chuanin romance lama chuan jeff lal dai lovale james deu khuma thawnthu te hi ka ngai na ni an tong kamanala alliteration ka ngai na dawang hian tong kam moi hi thawnthu poni se ka ngai na ani kha zong kha ka resume ang deuh chu ni thei mai se kalome serial number zani somli pali wa vaina lam tluang ziak tu lal eng mo ya kol ni nursery aizol chipai ule laleng mo ya kol ni kania nursery venga kania kan ha tho chu zirtir tu na ni government kem higher secondary school akhuan physics zirtir tu kani ve ni thule hlalama hian kutchuak soitur ka nei lo hle maya ain thlafun zo khop mai amai ro chu thule hlalam hi ka tuipui ve awang hian thawnthu thoi pakhat chu hei kan puitlin ve rama ro pui lo hle ma se etianga run moi lamin a chiar tlak chinga min handa sak ve hrim hi katan chuana lo mom ani physics zirtir tu kanina in literature lama hian ka tui ve maya abik takin mizo literature la le history a hian ka tui zuala tunhai kumruk vela tangkhan grammar hi ka tui chil le zual bokani literature a hian tui ve viau thin ma ila kutchuak soitur bar ka nei lova a chiar lam hi ka pe ve ringot mai ni
he kini generation 80s chove la piang ho kha chuan Thawnthu eng chi po cowboy love story le novel dang reng kha kan share pe view vek ni hian ka thina ke po hi pe ber pol le chiar na sapol tak chu ka ni ve phak mai chu ka ringa azia la mero chu ka har sat kho mai Thawnthu hi kala zia ngai mi alova lai ro hi chu a ming chuan pani khat chu ka phu avea kan tlei rol deuh lai chuan thian hoin kan save lai thina article le a kai no enge mo hi chu ka ziak ve zewa chanchin bu te po ka chhuah ve zewa lekha bu pa ngai hi chu ka tel ve na pol minga kan ti chhuah mizo tong zia dan dik tia hianin ka tel ve ti lo chu mani han ti chhuah po hi kala nei lova pol som pakhat le pol som pani physics guide book ke ro chu keima polin ka ti chhuah ve a tin atun naya MBSc in pol som pakhat le pol som pani physics textbook mizo tonga anti chhuah khan aziak tu pani zinga apakhat jok kha kani ve ani tuntuma RUNMAWI in mizo Thawnthu Inziahsiak anan bot sai a hianin atira tak chun tel tum na po ka nei hran lova heng film Thawnthu script le plot kalphung ang chi hriat po ka nei meu lova amero chu RUNMAWI lam hianin kanzir lai te le zirtir tu te a minga ziak turamin han som ve ta ka khanin midang ti purnan zia ve rim kha tha ka ti ta a Thawnthu hi kala zia ngai lo ka thiam lo le ti po ka hria thova amero chu han zia ve rim chak na kha chu ka nei ve thin deuh thowani hei tun lai hun internet khovela kan chen ton hui chuan kan chen ton hu hianin angai puimo deuh ka nei ve thina chu kan no pan lai ti mai la khang lai hun kha ni ve tlata la rei lo le ma sela mobile phone ma ania tlangwalin ala mel hriat mi lo nula rim turin nula ina len lu tup angam hun lai kha ni tlat maya ramboy re to nu ni si computer khovela kan chen ma chhovel kha nia la po a cassette reel nei chinga takan ngai thak thin hun lai kha nia halai khan bi hring po hi kan chel kan soft lo de ule hen ka hedeu thina khang hun lai zoram khovelom dan le kan nun phung kha Thawnthu anga zia ka da thathi ka chak thin khop maya ngai num dewin ka ziak thiam bok si lowa a chang chung kamanga angle lingvio thina ni chu tu na ka Thawnthu toy zia ve a po hen tarlan ka tum pakhat ani ve a hei hi 80s sovela piang kha chuan lo chiar ani chuan ngai no man ti lutuk lo poin alung len thla kan ti ve tal chu ka ring ani kalome Serial numbers that ni somthum pathum tulum lalom puya dinthar aizol ale kaming chu lalom puya nia aizol dinthar venga om kani RUNMAWI na Thawnthu Inziahsiak aran buat sai a hianin vanei thak te umain top 20 ate kan langve nia kalom hle maya Thawnthu Inziahsiak hi Thawnthu Inziahsiak simma hi no pante ta tanga ziak ve thin kan nia amaro chu mi hmuah midang hmuah mi pui hmuah han tlang zarang chi te hi ka tingai lem lowa hianin mani tui hian ka tui ve a ka ziak ve thina amaro chu tun hnaya heti RUNMAWI na an buat sai ta kha hianin a telve ngai ka duwa mani tan zel po athadona ka thia ta wangin malam hun zel tan po chuwang chon heti kan telve ta remote mai nia wani tha do mai dian top 20 ate kan thenga ka Thawnthu ron zia hi tulum ti ania tulum ti hi manlai Thawnthu ania soivak lutuk po turpo omlem lawing ka sia kan soifia lutuk dan tu po ka thiam chuang lawa Thawnthu thave tak mai ni in ka sia ka zia velai po hianin ka ngai to na ka senga sa ve hle maya thil tam tak ka ngai tua ma lai kan pi le puten hun lo man dan le an hun local tawang chi te an lo khosak dan te an thil lo ton tam tak te
hil ka ngai tua let neu newa chu tiang atanga he mi thun du hi ron ziak chhuah ania a thei top ko ron chhuah ve ni chu karon soi duwa ti chuanin hei RUNMAWI na hei tiang anga Thawnthu Inziahsiak ma han buat sai hi a tha ka ti hle mai a no pang le zual kini aya no pang le zual te kini aya naw le zual te hei tiang lama tui mi te tan pon kong a in hong asa hle mai ka sia kan mahun le zel tur na kin le zel tura enge te kan soyang kan kal chhole den da zel tura te kan zir lai te kan thil ti na kong eng ki ma min puitu thatak ani in ka sia chuwang chuanin heti ang kong anon hong hi kalom tak zeta RUNMAWI chunga po thilung takin lom thu kan soi ani ole khati zong kha kan top 20 te Kamchhuak an self introduction an experience te kan clear thei te chu ani a nakzan march ni somni pakwa zandaria ta top 10 result nen kanin hmule cheu don nia